So, hello mga mas. Nagduwa mirog volleyball pag humag pangaon og kanang kay Mito nga lamaw. Magduwa mig volleyball. Video ra ko. Terus mads ah. Hello kung susi. Ikaw video. Kay Okay. magduwa na mi. Go. Yan na. One eternity later. Pag-score, ma'am. Di ko kaya ba maskora na si ay. Oh, wana. Na ka mo. Yeah, Jose. Go, Jose. Go, Jose. Pala ka wala na siya. Nga may galas mula. Ay tago da. Nadua mo na inday oh. Dua mo. Tago man. Ay, sig tago-tago diha kay. Okay na yun. Next one. One, two, three. Ate niyo. Wala. Buang. Next one. Wow, mapila. Oh, spike na. La la la. Mas ati dah. It's a prank. It's a prank. Kau say. Ato kay la ma'am, bulingit ang gabi. Out. Oy. Scream. Wah, mo ko kakuan lagi. 5 to. Next one. Kedebe fighting. Drive thru. Makdo na lang ako sa Makdo. Next one. Oh, habag be. Next one. Pare na. Hoy, mo serve ko na Oh, sa spike, ma'am. Next one, good. Go back, combo. Isa. Buang. Alah si Duda. Next one, Rina. Oh, ma'am. Kau kesayang. Sayang sa tiniyo. Bawal Jollibee. Day, kuwari, day. Alek day. Nasilpon na nasilpon. Ah, habag na. Patay ko ang mga taga. Spike, ma'am. GT Express ug LBC. Okay, laban. Bahala ko yung me, makasud. Oy, up. Bahala na, magkalanggawa na sa Pare na. Naglabaw na sila. O pa, equality ko na. Bago ba yung nakasud? Equality. Duda. Duda. Katawa mo na siya. Sulpong na ron. Alam, bata. Oh, Ay, salpong. Wala, hatag-hatag sa center. Next one. Out. Inside. Out. Wala nang mga sijaw magduwa ha.
Ninja ban to, ninja ban. Le, Shopee. Lazada. Kata sabog kata sa Shopee. Ug sa Lazada. habog ka ma'am. Leda. Ate Leo. Sudah dong. Le. Straighten. Ate. Straighten. Na straighten. Alimat na pag ko. Tanawa lang dyan nas video. Mailhan na na. Pakmir, mga pakmir. Habog na ma'am. Kawakan. Play. Ako rin na, habog na rin na. Na sila hingin ano, tutulong. Yung spike, wala gini. Ako na ma'am. Habog na ma'am. Ay, kasayag. Ma'am. Ayaw mo diha kanya matanak. Ana, pamba. Ala, mataga ka nyo nas duda. Tadas duda. Dako dire. Ako ana naman. Kapoy gingkod. Pun. Ali, day. Siu. Mimiya. Murag nang si Mimiya. Mong volleyball dyan na bata ba? Kadako. Kalit. Pabam. Spike na sa say. Mas spike na sa say. Si Madam Bergie. Wow! Paiso! Kailan na score? Amo, 15. Ay, magkukuha. Okay, magkukuha. Ay, kapala pinumi. Dagan bayad mo ako kami. Set. Set. Kawat na lagi. Kawat, tali ka. Sige po. Hindi, di po ginalasan.
Ba manager. Gilitson na. Gilitson sa bula. Play. Next one. Point. Toing. Play. Next one. Nay. Jose. Rina. Kabadabin. Kay Mito. Yo, inyo hasi mo. Bantay. Orina, Marina de Churina. Next one. Murag na ba murag kakamangon sa Ay, ikaw ka na pahingalig. Hay! ako na sir. Sila? Aban manager. Aray, kasawi! Baiso. Boy, Oops. Pintuan na oy dito na. Hoy, nagkapahapa naman tan ka dihe, day. Ayay, gidagit na. Alam, tes kabo dihe. Naghilabtan pa doon. Mat! Rana apo ma'am. Guta! Guta! Nahapla si Jose. Sapul si Jose, sapul, hapla. Ikaw man. Luya na lagi. Nakatrabaho. Habog rin na. Sa banyang Sir Otek. Pakong sa bola! Kalugdan naman natin mga tuwalan. Ha? Kalugdan na. Ay. Ano lagi magkuan na ni magpapilit na isang tuntlas. Wala ikaw mga school. Wala is. Wala, yapi ko ginidit. Kanay patay. Patay. Legendary! Patay, nagtuob, nagtuob. Mura man na. Narag. Narag. Yes, dapat lang.
Oy! Eto! Zero pa sila! Legendary! Pasod. Anong lupo magkain ako eh? Last, yung sinasway ko. Habog rin na. Habog ra. Epitso. Ako ra. Dito sumam. Wow! Play. Ay, naku. Kapag barog. Hoy, no. Unsa naman mong nga team? San Miguel o kuan? Hinibra San Miguel, bitaw jud na. Emperador o kuan? Hinibra. Oy, Kupiko Brown, oy. Kupiko Brown o kuan? Baygon katol. Yes, Kupiko Brown. Pot, bantay sa gulos duda. Tanawa kay basing matunok na. Nawa tagdunggan. Hoy, Jess! 5! Singko na, singko. Bala ka noon. Pasay loon. Ikaduha ko ganito, sir. Ako ra, ma'am. Habog ra. Kapay si Kim, kapay si Mikasin. Wow, ma'am. Oh, Itse! Ito si Mads. Ano doon ang 5! bola? Itse! Patay doon dito. Basta kami magkuha mag-uwi. Ha? Patay si Mads. Buwis mo. Points. Maro. Jose. Maro. It's the motherfucking Eagle Double G. It's the motherfucking Isa lang yung mana dong. Basta si Mads. Hindi na ka mo ha, 20. Patay! Atong pansikon! Buki. Ako ka na ba mag-edit ang ligid-ligid? Ako i-upload? Hoy. Pasay load, pabawson. Okay, toyo. Legendary! Sige, mine. Sana all datoon. It's the motherfucking Eagle. Huy, hala hatay. Uy, nino tang mine. Ikaw mine. Ano pang mine ha? No mine. Hoy, si Duda alam masud sa bangan. Violation. Iwatan sa kita. Hup. Basta mine lagi. Pila naman ninyo? 30 na, 30? Oh,
Habog naman. Siniyo mo, hard part. Hard five eh. Isa. Cebu Pacific ug kuan. Philippine Airlines. Mga manumbagay na kawakaw. Sabihin naman. Isang bula. Ko. Wala si Duda lagi ribin. Ay kay video di ribin. Wala si Duda. Oo. Ano ko'y kusog, hindi na masud. Ate. Si Ribin sa video. Si Duda og ipasagdan. Batay daw. Mga bebe. Mahapad yun ang bata. Sige, nagsila ka ng gabi. Ikaw mo di pahilo man na. Ayaw! Naigo ba yata? Naningog ng mga gangis, oh. Nag-harvest ba si Nard? Ayaw, luwag ka! Ah. Para ko ba ka na naka-harvest? Ikaw video dilipat di. Ayaw ba? Ah, naraba gunit, tira ba? Ana, ay lohaga, isunod. Asa na yung sunod? Sa bula? Hindi nila ba? Huwag sa padoon sila. Yan, nakita hay, ama. Dati na, isunod. Nasuhong na, sumpa. Wala na nabangag. Ikaw juga sa mama na niya. Makita kami dahil. Ngikda. Eh, idak. Magpadana kay di kaliw. Si Ate May. Uguan. Di siya kapang hugas. Uguan nas duda. Alay, day. Kinilas. Nagdagan ka ba? Nagdagan. Oh, numero 8. Naan niya ang bula karon. A few moments later. Sige, ilog! Ilog ko na sila. Dito ho, de. I am the MVP for today. Yes. What can you say for today's? Sige, interview naman doon kanang So you are the VIP. Gi-interview pa ko sa kwan. You are the VIP for Wow, today's. nice game, nice game. Yes, I am naman so, yung mga player din sa likod na maganahan. player of the game. Best player of the I am so very happy that I show my full confidence, my all attitude to play volleyball because it is kind of consideration for me to show the world, to show to all the people and to all to all my fans of Ateneo de Manila Ladies. Thank you so much for the Oh, support. what? Who do you say? You wanna say thank you? Thank you to your sponsors. Thank you so much for subscribing to our YouTube channel, Taga Bohol Vlogs. Thank you so much Shout for out. always supporting for us Thank and you for keeping. Shopee, Jollibee, Macdo, Minasal. Yes, thank you so much for about that. Thank you so much for Thank you Thank you subscribing for us. all the Thank you for sponsors. Sponsors thank for you for today's watching vlog. our video. See you to our next vlog. Thank you so Babush. much. Yes, now, yeah, out. Hoy. Ikon ba? Hello, bye-bye. Yes, go. Okay, go. So, Yes. Mara. Unsa mo? Unsa mo yun? That's it for today's guys. Today's video. Unsa naman yung tongkon na yun? Sige. All for today. Today's ready mix. Show us sa mga nananaw. Yes. Shout out to our beloved. Yes, Papi Chulo. Thank you for Number one supporter. And Mang Inasal. Sana all. Bikini man.
GNT Express. LBC. We like to move it. Bisag fried chicken lang sa Jollibee. GG Store. Ilaal, barato ra. Tanoy.